Alright, iti deti kagundaway, intayon na dinggan ti panakaibasa deti pakasaritaan ni Brian nga napauluan. Aldaw wenno rabii. Sagudahin nga ron ti surat ni Brian. Dear Kasing. Sakbay man nga ingkabinsa-binsaan ti pakasarita kasing nyo. Kablawang ka man iti naragsak nga aldaw mo dito Nemers Studio, kastameten ti si Bubukel a pamilyam. Kablawak pa iti si Bubukel nga Nemers Studio family. Nang kastapay kadigit ti padak nga dumdumngeg kinagbibuya iti deti nga programa. Kakaiso na nga agayatak manen kasinyong nga ti amok ket ison ti naikari, naikadeng nga para kanya nga impaay ni Apo Diyos. Kakaisuna nga nagpitik manen ti pusok iti maysa nga babae ang kasla mapaayak manen. Kasla kunak ta saan met paikidi. Iso nga ron nga nagsuratak, nagpabalakadak ta maburburiburan ti panunot ko. No ituloy ko kadi ti mangayat ken ni Rowena nga kaayan-ayat ko. Ituloy ko kadi nga tong palen dagiti ingkarikking kuana kalpasan tinaduktalak. No anya day nga naduktalak kastoy mangenak irugi nga isalaysay kasinyong. Naladaw sa idisip mangpot kay di rabiin baraw. Ay, Wayne. Napuutak ba idisip mangpot ka baraw? O Jack Mariro, ka alas 2 ti parbangon. Yung bagata nakariig ka nga masapat abno yung kagtrabaho. Tang, nang. Adala ngamin panamingin ni sinuman ti kadwabon. Ti barkadam, di kaubraam nga ni Luwe. Numat di ti kadwam, kanayon nga maladaw kayo nga agawid. Kasta ngagpaiso na ang tang. Amuyo mat ngagpadpada kami nga di pa'y naasawaan. Ket nasurok nga 30 ti tawen mi ngagpadpada, ang maging gaita. Awang pa'y ti pamilya mi, awang pa'y ti asawa mi. Ket mosawain, rimwar kayo, tanapang kayo nakiam-amoy ti balasang. Iti kasi nga oras, asino pa nga ron ti maamuyo madalapos yung babalasang no maturog tamotan iti kasi nga oras. Kuha na nang latang. Napang kami lang nag-happy-happy kini Louie, ije bar, ije kuha, pag-iinuman. Ay, matipot ano, ije ti pagbiro kami, ti babae nga, agbalinto nga katakunay na imaw. Nabakamot, digiti babae nga mabaybayadan, di papapanam si ka, Brian. Ay, madiday ta amarok. Nataar ka mahit kanay. Napintas mo ti trabaho, nagagat ka. Kay bumiro ka ati disente nga babae. Ay, saan nga trabaho iti barwo no mabaybayadan ni Rowena nanang latang. Rowena? Rowena. No kasta adan. Ay kwa. Nabit pa nga namamok tatang ni Rowena. Apay nga rod nga iji bar tinagamamuan niyo. Customer ka di mo isuna. Santang, may isang amin nga singer isuna ti banda nga agtuktukar iti may isang bar ijay syudad. Kasla nagpitik nga rod ti pusok para king kuana, tatang, nanang. Anya? Singer ko na barak. Nang, nalay nga kumansyaw, nalay kanta, napintas ti buses na. Malaksit nga napintas ti buses na, napintas pa eh. Iso nga, kasla agayatak king kuanan. Ay, kuano singer ti banda, ay mayat latabot. Basta saan nga digit ti GRO, baraw? Saan nga GRO ni Rowena, tatang? Singer, naling nga kumanta. Ngem ti banda nga pagkankantaan na, agtuktukar da iti mesa nga bar. Ket, ije nga namamok ni Rowena. Kurt, kaya't nakabait.
Baka po to saan nakakayat barok no kasjay, napintas nga nalaing kumanta. Ako gwapo ka ang kayat nagarod ti mesa nga mekaniko akasking ka. Oy, ke amom nanang, mekaniko ak nga paiso. Ngem ita, empleyado ak pailaeng. Ngem arapaap ko ti madaan ti bukod ko nga shop nanang, tatang. Ay nasayaat ti kasta barok. Nasayaat no agarapaap ka. Ngang runa ita. Tanay, awampay pamilyam. Iyagawam, agsalukag ka. Tanulaki di deta nga ruwena, tinaikariparaking ka. Laki suportaran da kabaraw. Ang mumbat nga nabayagmin nga kalkalikaguman kininanang mao. Nga makapagsimpa ka mo tinitibiyag. Pudno ti ko na ni natatang mo baraw. Ay na, magagaran ako na yun nga agasawa ka. Nga agkaapo ko kamiking ka. Kasi ka, damok ako awan plano mo. Tananang, alakit sapay gumaa. Ikarkararagyo. Tanulakit di, ag gusto mo't kanyak ni Rowena. Saan ko nga ibaybayag, tatang nanang? Ijayak adagos ti panagkalay sami. Sige paraw. Umasawa ka mo tayo. Anya? Talagang na-inlove ka DJ Rowena. Paring Brian. Wen, paring Louie. Talagang seryoso ak. Agchat kami maten. Kit ko na. Maragsakan ka nun o agsubli ak bar. Kahit nasawan. Saan mo lang makita isuna no yung kajebar. Awisim na rumor kayo ati Aldaw. Kami no, kanayin nga mapang kajebar. Mapagastos ka unay. Siyempre, uminom ka. Saan mo lang makasarita. No i-table mo. No igatangan mo ti inumin na nga juice. No conformidita. Sana balin Uray isulat pa nang ipakita keng kuana. Nga napudno ti gagar ko. Ti panggap ko. Tapno makita na nga seryoso Talagang igastusak. Muna nga maibus mo ti kwartam keng kuana. Sana balin. Mariknak mat. Makitak mat kadagiti is-isim na tunggal agsarita kami. Nga adamat pa nagkursonada na kanya. Kat inaktumanan inton rabi Ingkamanan. Agsasarunumot ka rabi nga mapapangka. Sana bale. Tanulakit di sungbatan nakton ni Rowena. Kat saan naktumot siguro nga pagbayadan no. I-table ko isuna pare. Sa bagay. Akit, good luck ka pare. Sapay kumaa. Sungbatan na ka ni Rowena. Sayang. Siyak, saan nakakursonada dati in-table ko nga singer. Saan nakareplayan. Lagi bebem lata, dantulata mamamom nga babae nga para king ka, parang Louie. Saan ka lata nga mawawalan tinamnama. Urisi ka, gwapo ka, mate. Alam, naragsakak lata no, sikat ko muna nga makasawa, parang Brian. Sumarsaron no talata mo dun. Basta, balitaan na klata na. Nusong bata na kanto, ni Rowena. Sige, parang Louie. May bagarabiin. Rowena. Weng, latan Di ba ako nakuweng di awag mo kanya? Ay, pasensya ka, Weng. Pasensya ka mo nagsukatak pa ilaang kas nakita mo, kalkalpas di set me. Kahit agisagsagana mo hindi kita sumarunong nga banda kada kami. Kwa, ano ti order ti dati? Sige. Waiter. Ti dati nga order para kini Rowena, ni Weng. Okay. Ay na. Amamuda ka pa yan. Diti waiters, diti bar. Takanayon ka nga umay. Kanayon mo nga ibaga, nga agsubli ka. Kat talaga nga tong palamat na ibagam. Basta para keng ka, Rowena. Ay, Weng. Aramidek. Namin kat maragsakan na klaunay nung makita ka. Nung makasarsarita ka. Agyamanak Kinagyaman mo takanayon nak ngay kantitip. Kwa.
Uri saan no kwan, umanay dati table na kon, tapno makapagsarita ta. Tapno no, saan nga masayang ti kwarta nga, mino ikanak ti tip, automatic nga centralized no kwan, makigudwa mo di kiti kakadwa. Ah, kasta ka di. Ikit no, iyawat ko latang dito yun, ay na, saan madi, makita da, kanya kahit nga, ma-issue ak, kadigiti kakadwa. Ah, umanayin nga table na. Ah, sige. May suti ko na. Angin, kaano ngamin nga, umanugot ka, wano pumayag ka nga, agkita ta tirwar. Ha? Mapanta mga iti restaurant. Tapno saan lang nga dito nga, agsarsarita ta, agkita ta. Eh, kas lang, awisan ka mat, iti sa bali, mapantag pa siya iti parke, iti mall. Wano saan, iti igit ti baybay. Kas lang narigat data nga mapasama. Ha? Amumat nga rinabi nga adagig mi, rinabi nga agkanta kami, agtukar kami. Kiti aldaw, isunto ti oras ka pa nagturog mi. Oh, angin, saan ka di nga, alas 2 nga ag-close ti bar? Alas 2, pasaray 2:30, depende no, ado ti customer. Angin, syempre, saan magdagos nga maturog kami? Nalawag ton no makaturog kami. Oh, agina na kami mat, adumat pala ti plastar mi. Sa bagay. Kiti aldaw, isulaing mati inanami. Ngamin ti malam, ag-practice kami manan. Sa tirabi agtukar kami manan. Ah, makapanog mat gayam na tao brayo. Talaga. So, ita, maawata ko, no, ape nga, awan ti oras mo nga makikikinita kanya, kiti aldaw. Sabi ko matam, maawatam. Ha, Brian? Sika Uray, sagpaminsan ka lang nga umay, tapno saan ka unay nga magastusan. Ah, sana bale. Awan ang yaman na kanyak ti gastos. Tati kayat ko, everyday ka nga makita. Kit sabi ko ma, weng, aklunem tum ti panagayat ko keng ka. Let's see. Kinagpaiswan na, maragsakan akmat no, sikat ti mangi table kanyak, sikat ti kasarsaritak, in between set, tanalag antirik na king ka, Brian. Nalag antirik na king ka. Kasta aya, saan na bale? Ikarigatak nga, makaumayat na kanayon dito, uriri na bi. Okay, naisuti ko na. Masansan mo't daytan nga panagawid mo ti parparbangon anak ko. Nang, kwa, ay baybayam kat lata ti anak ta. Isikamot, Maria, kagagangay laing ati baro nga agarem. Ati panpanunutik laing kat neta kanayon nga mapuyatan. Kanayon nga kurang titurog na. Okay laang nanang. Kanaguray ka. Saan ka di nga day off mo ita? Unang. Awan ti date yo, iti nobyam ka din. Saan pa inang panagrik na dandanin na kasungbatan ni Weng? Ay, kastaya. Ay, yagawam nga ruda barok, saan ka nga mamingga, aging ka nga di nakasungbatan, aging ka nga di mo anya, man ti bagamon. Aging ka nga di mo masigurado, aging ka, di mo matagikwa kung nakuma. Anya nga matagikwa, bagbagam. Ay, sika sa bali man panpanunutin mo, sika Lucia. Ay, sika mo, Maria. Idurdurong ko lang, ti anak ta, ti aramidin na, tapno ti kasta, sigurado, tapno, maasawa na, dahil nga weng. Kuha tatang, damat kanya-kanya tayong diskarte. Kaya panagrik-nak, effective mo dahil diskarte kiniweng. Malaki, no, panagrik na mga mayat na tayo, diskarte yung barak, ituloy mo. Basta siguraduan nga matagikwam. Tapno no, makapilitang ngay kalaysam. Dila anda ka si Kalusya. Yan pa isumati pagbagak, si Kamaria. Hindi ka di aramidin baraw. Kwa, itatanga day off mo, awisam, dahin kay paspasyar.
awan ti time na ngamin ti aldaw nanang, amuyo mo, ti trabaho na, tilaeng aldaw ti panaginanana. Ay, isulaang Ay sana bali baraw, ure rabi ilatan, nukas na nga ingka, gunda wayam, Dahil timot nga lusyo mo, lada nga isursuro mi ti anak ta. Bakakit no makagura di babae ta, di nantusong bata ng ti anak ta, ad-adda nga di makaasawa kat agbaa. sana bali tatang, ada diskarte ka day ta. O iwan baraw ka la, alamang nga raw, gapu ko kami higan. Oh, nagdakkel di naawat mo nga tipa, parang Brian. Ha? Dati inted ti customer nga tipking ka. Ay, kaya sigurado man nga yung katurabina. Sa anak nga mapan ni Jay bar ita. Ngamin, imbagak kiniweng nga sa anak nga mapan. Awan pa'y budget ko. Angem, nang tidmat ti dakkel atip dati customer ko. Kating ka parang nusungbatan na kano yung kaita. Angem, namnamain na nga sa anak mapan. Kit di sorpresain parang Brian. Oh, di ta nga makita na nga uray no ibagam nga awan ti budget mo in pamuspusam, in remedyaram. Di tat pakakitaan na nga napudno ka nga talaga kinkwana. Tabaring no maamiris na. Ket sungbatan na kan. Ay wala ya. Umanay mo't siguro dito nga pagbayad ko ti inumin na. Uray no one round lang. Napiyala nga makasaritak kan makitak manan ni Rowena. Mas daawak. Italahin nga. Saan nga nagkanta ni Rowena? Dati mo banda dati. Kalkalpas na lang nga nagtukar. Ang imawan mo ti suna. Sa dinungatad na palan na. Saan kumit ngamin nga inchat, takayat ko nga sorpresaan. Ang imjak mat amo nga awang gaim suna. Agrega. Ay. Kiara. Ay, sir. Ay. Ada kayo gayam. Di ba ko na kayo nga di kayo umayita? Nangag ko ti saritaan nyo kiniweng idirabi Ay. Kiara. Kahit ko kumang sorpresahin ni Weng. Saan na nga mo nga mayak? Imbagak king kwanay di rabi sana ko may ita. Ngimi mayak lata. Angim, saan ko nga nakita isuna nga nagkanta? Ay, hanga talaga nga nagkanta. Ay na Brian, nasapa nga, nag-inumiti arak ni Weng. Nag-inumiti arak ko lang? Nagpauyong amin, nag-aapada ka dati, mesa nga singer matlaang. Kas lang na bad trip ka dakwada. Imbes nga mapanagkanta hanga simurot. Agin inom ti ubrana. Aday yan ti kwartuda. Agim dya ka mo baka na short tech itan. Ingka makidikitain Okay lang? Nasumritag iji kwarkwada? Ay nagwalwala no mabalbalin ko ada ka di asidig nga maanit to, pag-apapanga mo, no, taga tika di laang, ada yung kadi balayo. Asidig laang mat. Kanadamat na motor ko. Ay, motor. The sidecar na. Mabalin ka di nga, iawid mo latan. Iawid ko, kunam. Pailaang. Agpalami is pailaang. Kat ni, baka aggaapa baka ituloy doon, aggaapa ka, dagita kadwa na nga singer. Tidurduron mi itay, bagami nga mapan mi ipaidat sa bali mapan tapno agsina da ka dati kapapa na ang hindi na kayat. Kasla kayat na, urayin na aritin na, kaapa na. Alan please. Gori ka tayo bak dati manager mi, tayo ibagak nga si kakat gamamu kayo nga boyfriend na ka kunaklatan. Ang saan? Ay, sigurado boyfriend na kanton. Makitak mo't madlaw ko mo't kadarabi nga daka talaga nga kayat nakamot ni Weng. Alan umaykan intan. Sige.
Ala tulungan ti bagay mo eh. Abi, sa din natin nangipan ng kanyak. Brian, sa isubli na kijibar. Isubli na kijibar. Saan nga mabalin ta? Adatan dito yung balay mi. Kanapay. Isubli na kijibar. Guri ka. Kung na di ka ti kakadwam, agwalwala ka kano itay. Aggaapa kay kano maten. Iso nga nagpakpakaasid na kanyak. Nga iyawit ka pala dito. Itam na iyadayo ka kadagiti kakadwam. Tapno saan nga lumalot? Ay, kumaro ti gulo. Nas ka nga sublag itay. Ay, kuha, kaya dito. Nabartekan. Please, Brian. Brian, kaya dito. Kaya ko itay. Kayat mo jay, tapno apagam ti kadwam. Sana. Nabartek ka laeng. Maamiris mong tumutlaing into no bigat. Into no mausawang ka. Nga saan nga nasayaat dito nga makiapa ka kadigiti kakadwam. Pagsaritaan yung tulaingan, tapno maurnos dito, anyaman nga diyo pag tinawatan. Kaya talaga kagura kita. Kagura kita, kahit ko nga, salangatin di nga Daisy. Sa papamasulit na kitin nga ko. Alas, baamon, babaan di kita. Tunubigat lang tadaytan. Pagsaritaan yun to kada di nga Daisy. No, sino man ti kinaapam. Importante, agpausaw ka dito eh. Aginana ka. Dito ka pala maturog. Saan na bale? Saan ka nga gundawayan? Sikalaing ti maturog dito yung silid ko. Kat siya, maturog ka ki Jeruar, di salas. Ang yung sakbay kang maturog. Saan ka di nga, naskin nga, yung kapilaglabar? Saan? Una nga, maturog ko nga rod nga, naka-make up ka. May naglatan, Brian. Sige. Naisuti ko na. Agita ka nga rod din. Brian. Anak matan maturog ijay Ruar. Brian. Mabuti nga ka matulog na may mesa. Anya? Kaduan na. Angin, ikalim kanyak. Ringin na masapa. Kasano kasapa? Basta dati saan pa nga nalawag. Di kahit kuno, mapanak si ring da pila ang digiti kadwag. Tapno makiapa ka? Saan? Maturog ak pila ang tapno mausawan. Angin, ringin na ti mga alas 4. Tagsubliak mo ledjay. Alas 4. Basta, siriring dan tupay lang. Saan ka nga makiapa No di kat makisarita ka, ang nasaya at katakwada. Basta saan mo ipalubos nga malawagan nga mariingak nga nalawakin mo. Baka maturog tanton. Sige. Naisuti ko na. Alam, maturog ka nga rutin. Basta sana ka panawan. Sige. Inaitipim ti silaw. Sige. Sigurado ka, saan mo nga punasan tarupam? Dati make-up mo, baka mairita tarupam, ti skin mo. No, saan? Okay, aklaan. Kasilatan, punasaklatan ito no makasang puwet ak ijay. Ag-ejector at ang agtiram usin. Sige. Agida ka nga ro din. Paunayin ka palang maturog. Baka ano panawan na, Brian? Saan? Sige, agidan na nga ro nga agidan. Tagidan ta na maturog. Basta ikarim, ringin na ti alas 4, tapno makasubliak ijay. Sige. Kaguran ang mata no harakupet. Ay na. Baka awanton ti gundaway ko. Nga mga ramit dito eh. Kanayon met nga busy. Sa kami lang makapagsarita no, i-table ko.
no in between sets da. No awisit mo ti aldaw. Awan mo ti oras na. Tayo sumit ti panaginanada. Hindi titirigat nanti. Kasto ti trabaho na ti. Babae nga'y ayatek. Ita nga adda ito'y abay kon. Nga agkasilid kami. Awan ka di taramitek. Angin baka no kagura nakto kat di nakto kahit amakitan no gundawaya kisuna. Baka no di na magustuhan ti aramitek. Baka nagbiddutak laeng ti pamatik nga adamat panagayat na kanya. Anya nga ta? Numuddak aramidan, baka awan tunti sa bali nga gundaway ko. Sa bagay, nakainom isuna. Magargarimit siguro tirik nana. No agkak ken arakupag. Bahala na. Bahala na si Batman. Huweng, pagawanan na kuma. No pakabasulak man ti aramitek ka. Ryan, ang imipatpatig ka unay-unay. Ket amangan no awan tunti sa bali nga gundaway ko, nga matagikwa ka. Ipatpatig ka unay-unay, Weng. Ket sabi ko matasaan ko apakabasulan dito aramitek ka. Sabi ko ma, tay patpatig nagmat. Rowena. Brian. Napayagan nga kaya't kang araw kupin kinagkan, Weng. Pumayat. Teta, balbalsin nanti agik ko. Kin inarakop nakbatan ni Rowena. Brian. Weng, ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kami, Brian. Talaga? No kasta? Sungbatan na kon? Nagkampayin na kiti bibig ko, loko. No kasta, nobya kan. Angin basta Diti ka rin nga, isubli na kiti bar into na alas 4. Sige, basta maturog tanto, kalpasan na dati. Mapasama ka na. I love you, Weng. I love you too, Brian. Opo, ti amok no kaguran ako. Brian. Ay na, di mo laan mo no kasalot kinaragsak ko, Weng. Sa wakas, matagikwakan. Sige, iusok mo na. Select mo, Brian. Brian. Abay, nasakit ka di? Ay, naimas. Naganas, Brian. Ay, tiamok no, nagsakit, Brian, kung namitayin. Naimas ka, Brian. Naimas ka, Mat. Weng, sabi ko ma, Weng ta. Sabi ko mata, agnanayon ti kinaragsak ta. Di kanto agbabawi. Di kanto agbabawi nga siyak tinayat mo. Brian. Kat tapno panik ni kaking ka nga napudno ti panggip ko. No laki di umanugot ka. Ikalay sakal. Kalpasan deti nga marabi. Brian. Talagang ikalay saka.
ibagam laan, umanugot ka laan, ibagak katatatan kinanang kon. Brian, basta isubli lang ti alas 4, isubli lang ti alas 4, Jebar. Wen. Bra, bra, walang mata. Weng, Brian, Weng, Brian, Weng, Brian, Weng, Brian, Weng, Brian. Oh. Dagos nga nakaturog ni Weng. Makaturog ka batin. Angin maguli ka. Dati cellphone. Naiset ko di alarm ti alas 4. Sana? Makapuutak mo siguro ti alas 4. Pupuutik latan Uno saan? Baring no nagbabawin. Baring no kahit na ti maturog nga nasayata. Orey, nalawag to nga isublik ijabar. Yan tangay at damat na pasamak min. Yan tangay nobiak matisunan. Saan ko lang tangay subsubli jabar ti alas 4. Tayin to no bigat. Ibagak ton kadatatang kinanang. Nga ijaya kundi pa nagkalay sami kiniweng. Waturo ka klatan. Ay, bahala na. Ay! Oh, abay! Ay! Breka. Sino ka? Ano nga sino ka? Kung nagking ka nga isubli na ijabar ti alas 4 ti parbangon. Ano ti orasan? Naguli ka. Sika dito, Weng? Kasi sino kumapay? Ni, alas 8 ti bigadan. Nakalawlawagan. Kung nagking ka nga isubli na ijabar ti alas 4. Saan ka di nga karimpay nga ikuhawin kong kunam? Hoy! Ay! Kulak tupay king ka. Kulak magaming king ka nga isubli na ti alas 4 jay. Aguli ka. Sika nga talaga dito, Weng? Api ka lang lingdam tarupam. Kita ka man. Sabali mo tilangam. Wan ata na punas dito yung make-up kon. Wan nga paiso ni. Make-up mo ito dito bedsheet. Kan dito ulas. Nagloko ka nga talaga. Bad trip ka, visit. Ni apay. Naguli ka. Abi sa bali tilangam. Wan atawan ti make-up kon. Kita saon? Sa balit langam ti aldaw? Sa bali mi ti rabi? Nagkaro kami. Iba ka king ka nga parbangon na kayo subli. Pasensya ka, naimas kami titurog mo. Nadlaw ko, nabannog ka. Baka kakiket mo nga, mainanaan ka. Kunak, kwa, anya? Ay, awan. Anyang awan ko? Napananaliti kamit ko, bagsukata ko. Lengdan na latamit ti rupa na. Kas na sa bali nga tao tilangana ti bigat. Kas na saan nga ni Weng ti rabi? Intan, itong nogda. Ay, saan latan? Kwa, sigurado ka? Angin, kwa, iyam amo, anya? Ay, awan. Sige. Sigurado ka nga saan ka nga itulnog? Saan man ay tulnog na? Tulnog na agad ni. Baka no mapanak pala para ti tricycle dita. Ma-expose sak. Aya? Oh my God. Pero galing damdaro pa mo, Weng. Nagpa-trip ka nga talaga. Bali lang anak. Nagpintas ti rabi eh.
Di maawatan tila nga natin bigat. Nagatupay kayo nga abot. Ano sis? Nagato nga abot-abot ti rupa na. Ano ti kalay sayo baraw? Anya nga kalay sa apay? Ay, kadi mo ka di nadlaw bagay. Anya nadlaw ti anya? Ay, naggangganay, di rabi eh. Naggangganad tila ibagbagam mo si Kalusya. Ay, na Mariana, takay. Talagi mas ti turog maw, nagpiksapay ti urok maw. Di ka makapuot, di ti aglaw-law. Anya, apay baraw, agpeso ka di nga naggingginad di rabi eh. Daka mo niti bagbagan ni tatang nanang. Ay, agindi di ka pala baraw. Nagikaw, nagpiksan to, pa'y ti asog na ti balasang. Ay, andang asog. Ay, pa'y imyan. Ti amok no kwa. Ti amok demot. Ay, wun gaya maya. Ang imti ko naman maturog kay ti salas baraw. Saan nang? Ay, saan? Nagkaidada, nagkaturog da. Kinangikaw. Pak kurana sa gastaon ti asog ti babae. Ay nanalaing ngayon dati baruta. Sigurado nga makaasawa ni Brian bakay. Ay peso bak ay ba barak agpesa nga dad napasama kyo kiniweng. Dati insangpet mo nga nobyam. Ay kuana nang. Uwen ngem iintulog ko itay bigatan ta. Kasla, diya ka mo, diyang mawatan. Ay, anya. Ay, kit rumbing nalain nga ikalay samon abaraw. Yan tangin na adan napasabak yaw. Yan kasta unay, tay genggen di rabi, ay, wano parbango, kulak ko ma. Imposible nga di mo ikasar. Tatang. May kaslawan pa iti panunot ko ti kasar-kasar. Anya? Anya ting bagbagang baraw. No adan napasama kyo, aga rumbing nga sungbatam, kasano nga rod, no agsikaw. Kuha na nang. Sapay ko mata saan? Anya? Anya? Anya, amit ka sapay ko mata saan ko ng barok, kaya't may nga ron nga agapu ko, kami king ka. Apay, anda ka di sa mo nga nagustuhan. Ang nagganas mo ti panang panpanakpak mo iti parbangon. Naamiris ko nga, Jack pa'y ready nga makikasar, tatang, nanang. Anya? Anya? Ay, Panawang kay pa, nanang. ay, eksibli ka man. Kasarinda ka man, baraw. Ay, Brian! Anya detay bagbagam. Ay, agbaak ka, nukas na ka. Malpasam lang ti babae, di mo kayatan. Ay, nagluko kan. Jack, maibaga ka na kayo, tatang, nanang. Nagbabawi ak. Baglakit din. Ang imgaguri ka. Kasano nga rin nagsikaw. Sabi ko mata saan. Diyan kaya't nagsikaw kay Suna. Ikamat natin sikog na kanya. Naiskamak. Kitain mo, parang Brian. Nataor dati naudi nga customer ko. Nagdakkel tainted na nga tip kanya. Sapalag sweldo tayo ito numalam. Anya, hintay jabar. Tapno no, mapasyar mo mat ni Weng. Patasik man ti mangi table ti sa bali. Sikalat at mapanan, pare. Madi nga min ti bagbagik. Anya nga madi bagbagim? Sikapay ti mga wawis ka na yung kanya. Kaano pa'y nga timmanggi ka. No niweng ti pagsasaritaan. Kas lang napukaw nga namin pinsan ti hilig ko nga mapanagbar. Delikado nga min. Amang ano mapalaban ta dyan. Iso nga sikalatan pare. Yaman kay bagbagan ba't parang Brian Mike? Basta, ang imno ada sa bali nga bar, padasin ta. Anya ka sa bali nga bar. Kit, umakar ka pa lang kit ni. Mayat lang arudan ti kwayo kin ni Weng.
Basta pare. Masapak namin nga maturog. Masapak namin nga agreeing to no bigat. Tapatasek man ti ag garden. Ag garden nga. Kwa. Basta patasek ti mula-mulat natin. Tila dagbagtit kansan. Sigalatan pare. Napukaw ti hilig ko nga mapan itibar. Anya? Di ka maawatan? Agmauyong kansan, Brian. Hanggang Diyos ko. Nagadungat chat ni Uweng Kanyag. Diyan ka muna anya ti i-reply ko. Kaya't nakanong agkita kami. Into no rabi eh. Saan? Anya nga ta? I-block ko nga ta. Madito i-block ko. Kaasim na. Ang abi nga na-iskama kami. Nasipgot kami ni Jayanda, Jabar. Tapos nakapinpintas silanganan noon naka-make up. Already, nagkaida kami. Ang nakapsot namin dati silaw ko. Sa pela, naka-make up pela idi. Ang kabigatan ng kasla sa bali nga tao. Tiamok pa itay ka. Agtatakaw. Ay, Diyos ko. Ano nga tataramidik? Agsurat agkan kasin yung. Agpabalakadak man no niya tiramiday. Di ka amak ko. Ang mga nukalpasan ti 2 bulan. Kay baga na nga masikaw. Sabi ko matasa. Nagsurat ak nga rod iti programam kasin yung bayad nga agdadanagak. Iti posible mapasamak nga ada nabuo kaday di nga panagpapasbi iti ragsak kini Weng. Agpabalakadakman kasinyong no anyat aramidek iti agdama sung batak kadi dagiti chat ni Weng ket kasaritak nga ibagak nga nagbaliwen tirikna saan nga tanga masaktan tiriknana. Kasano nga rod na agsikog to? Anya taramide. Inakadiaglemengan ijay adayo wano nasulinik ang lugar. Balakadan dakman kasin pangaasiyo, tulungan dakman, iwanwan dakman, sagbay nga maminpinsan nga maiskamak. Imaysa nga babae nga nakapinpintas iti rabii. Ngem iti aldaw. Kasla, Jakla tayo magbagan. Sabi ko makakit na kay batit adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag dati nga pakasaritaak nga itinaminsan ket na scam tinumuti biyang. Isumalagay nga rabi na nga kayat nga kita kami. Di na kayat nga makita kiti aldaw. More power to your program, Kasin, and God bless everyone. To'y na-scam apagayam mo, Brian.